kako da stvarno promeniš svoj život. Da pojednostavimo, potrebne su 4 stvari. Rešenost, odnosno želja da to zaista uradiš, potom vera da ti to zaista možeš, potom volja ili ti ljubav da ti zaista to želiš, da ti voliš to i da ga zato uradiš. I 4. stvar koja je također jako važna je istrajnost. Da izdržiš sve da bi u stvari to postigao, odnosno postigla u svom životu. Evo na jednom primjeru. Recimo, jedna moja klijentkinja želi da se bavi dizajnom. Da bi ona zaista postala dizajner, znači ona prvo treba da je rešena, da ima želju da to postane i zaista želi, jako želi da se bavi tim jer to voli. Potom treba da ima veru u sebe i svoje sposobnosti da ona to može zaista da postigne. A kako će to da ima veru u sebe? Tako što će svaki dan da radi bar jednu stvar koja je dovodi do toga da ona zaista postane dizajner. Znači, bar sat vremena dnevno da radi na tome. Potom također potrebna je volja. Volja te znači tera da ti to svaki dan radiš, pa makar na početku sat vremena, pa posle 2 sata, pa 3 sata, jer u stvari promjena je jedino potpuna kada je promjena na nivou identiteta. Znači mi postajemo ono što radimo svaki dan. Tako da kad svaki dan radiš na tome, ti to zaista i postaješ. Potom je naravno jako potrebna volja da ti održavaš tu svoju želju i sve to svakim danom što radiš i istrajnost, da ne odustaneš u onim teškim situacijama kada pomisliš ja pa meni je ovo sad, pa ne mogu, pa ovo je teško, već da nastaviš i dalje. Tu ti naravno jako pomaže mentor, zato što te on također gura da ne odustaneš, on također ili ona veruje u tebe, tako da je to sve zajedno dobitna kombinacija. Pišite u komentarima šta mislite o ovome i vidimo se u sljedećem live. Ćao!